Meng solian ti Jesus tatayay Luke. Luke sabta tolupa toluhu. Telao Jesus kahit tenen meng hani tesol kahin ti hanawalato. Kalawalato kami talingoy wahayo makum kakapake iyukek. Leli tehu taon tel seilon puasan hong pakayay kakain. Ikum namwahi hayo maseilon. Telehin akuan matewen tinitotot taon tehuyen. Lawa ito nahi tuhi kamayay huhual ti tel seilon iyen. Iyukek. O sauma tetak nakatel selon liay yaile halyalunga. Kemuk tel hong pakayay kakain ikum hong wahi tuahe imu inamilo yukek. Kalak ngakum nam wahi hayo maselon. Ngahua litel hehinye nakelawa hakatole nga. Ihapuson nawak nangakum huali Apet tel masiwichise sukek. Namiloy pakaywa waliko ti tel hong pakayay kakain no seni yaile kalak selon lialun. Aile ape hayo tel patesolian, pamu isa huwali teka selon ikilamuen tetan nalakamea talingoy. Kumahi papalata huwalia laha. Pate isa kosea huwalia laha. Tuahe kaya ngatunahi kilan selon namilo laha kakuan tetak, tinangat tel nati selon aliama. Leli teka selon laha honghong Jesus, teka tilahan namiloy uke ka laha selon sawi-sawin naketi saun ti laha ailele. Laha namiloy uke ka laha pamu ewian ti teka liai ape laha teheni selon liai. Aile ape Jesus kakihani laha tenen meng iye. Iukek. Huwa selon lalu nahi lotuhani ingi hayo. Tel parasi ma tel puasan wakyai moni ti teka ju hani teka masiwi ti Rom. Tel parasi tu ape ilotu ukek. Hayo, nga kemulik hani o, nga kumahe masin teka selon wow laha lialun kasini tel selon tutu iyo. Nga malang pipis. Nga kum ailele saun lialun ti wawan hehin, malawe nga ailele saun solian. Lawe nga halini an huwale lotu tetak ti ngain wohu leli puasain tehu. Lawe nga aki o tenen ti lawe huo panem sohi nga hina. Tel wakai moni itu sia-sia nak inamiloy ukek selon tenen woun patel yalun. Aile ape kum keisa hani patul ti ilolotu. Itui patanawan nak pate itahane lialui woun ti ailewen. Ape ilotu ukek. Hayo, tahane mga nga selon tenen aile saun lialun. Ape Jesus tili kakayan ukek. Ngakakane hawane amuto. Muhi lotu tilalu, tel selon wakai moni, hayo namiloy ukek selon sawi-sawin. Kumahe tel parasi. Na tel samani aliake hayo teheni tel selon yen. Tuhay na tel teheni aliake hayo namiloy ukek selon patetua. Lokon iyen teka selon hakahitat teka akay kokolhani kapi Jesus. Pahalaha hanawa minan he teka akaik lehe lotu huwali lato. Tuhe tesol kahikahin kahiloloy teka selon. Jesus tiloy teka akaik hani makapin ape iugek. Tiluen teka akaik nahi hani kapik. Kum hahakongu lato. Na selon sohot hanawi teka akaik iye. Hayu neni away salu laha ape laha natunwanen. Ngakakanehawane amuto. Hayo neni mewenay teteka laha hana kokoy namilo laha hani masin teka akaik laha hana kokoy namilo laha hani tamalaha matinalaha. Telao tel titaka masiwi titaka ju kame Jesus. Tel masiwi solian. Nga aile waliko la le nga uketonain kapi hayo titap tahitapuan. Jesus kame aliake nakalahan ukek nga solian. Namasin ukek nga solian. Namiloy pakaywa nakemewenay hayo solian. Otyo inaunatetan. Kumteteley seilon. Kumailele saun yalun tiwawan hehin. Kumhuhuy na. Kumkaupuputin ni kakain. Hongo kakay tama matinam. Maaile hasolia haniwalalu. Ihonet Jesus. Nga usi hahatapo tesol naunayen lilian tinga kokol. Ti Jesus hongo kakayan yukek. Tenen waliko tutueno tay aile.
Nahi hangai ni hatapua sohiam ape moni haniwa teka selon tap sohi. Lehe imu oke kahum titone hayo. Ape nahi kahiti manga le osohot kahik. Titel selon hongoa tatahan lalap tunahi i nake ikilan sohi ape itahane nahi hangai ni. Jesus pakai i ape iuke. Selon tenen kilan sohi pate ailan wanen ti usiai awesail ti hayo nene ini. Ngakakane hawane amuto. Ailan wanen ti tok kamel na iso non hetewaw awing la akai nil ti sawitiay maya. Tuahe, pamu ailayan ti selon tenen kilan sohi ti usiay awesal ti hayo nene ini. Teka selon apupuha hongoa la kamei. Lehape aita pon usiay awesal ti hayo nene ini. Jesus pahoyuke. Ti mewanay kui selon ikumpon. Tuahe, hetekie huhual ti hayo selon pon. Ape pita uke. Pakaiwa. Amite tesol kahikahim salili hatapoen walgoti amite. Ape amite kakahiti o. Kaya amite uke walikola. Jesus pahoyuke. Ngakakane hawane amuto. Hayo kahoy hasolia tel na inamilo yukek. Nene inti hayo pamutuah ti tonan, ahoan, ukalan, tamantinan manatun. Hayo ahi ahekei lawe waliko ti hetehu pon iye. Apetin yuke tonain kapi hayo ti tap tahitapuan. Jesus sakahita huo panim hua apostel hani tesol mewenai lato ape iukek. Kakon nahi hahaniwa Jerusalem. Lawa waliko ti tekakuluye kakai hayo Taiwan ti i kakak ngatel na ti Ceylon. Isohot poponowi hani nga iyen. Laha hana nga hani hemini teka Ceylon lahak kumaheju. Laha sokeni nga ape aile halyalu nga mapukeni nga. Laha heti nga ape laha telei. Tuahe muhi ngain tolhu nga moi halia. Tesol apostel kumhe waliko ti Jesus kakak. Salangawe ti kakayan lato kumtiyoy. Ti Jesus matesol kahikahin nahikohi hahaniwa Jericho. Tel selon pulan pulaka totong ihi awisal kamekam huhual. Ihong kakilan selon nahisahima i tatamusua he awisal. Ikamea walikola isusohot. Hina selon hone i ka Jesus ti Nazaret nahitatamusua. Ape itilol elielukek. Jesus tel kahina ti David. Tahane manga. Teka selon na nahiwa matewai Jesus. Latumay hapangisu i. Tuahe itilol elielahe. Tel kahina ti David. Tahane manga. Jesus tu hamalum ape ihone teka selon ukek. Ati hani manga tel selon yen. Ti inahi kohiwa. Jesus kamei i. Paham nga aile walikola hanio. Tel pula kauke. Tel masiwi. Pahak nga pakapah. Jesus honei. Au peye ape o pakapah. Kokoy na milom hani hayu i hayuya o. Tatain iyen wanen pulan ewi ape kahiti Jesus. Ika kemulik masameni hayo. Titeka selon ninga hiwa. Tin la sameni hayo.